ati thin danin Joey tlai taka aron tho chuaka ana atlai don ti hriain ain siam hal sok soka Joey hi building sang tak tak tukver ti fai thin tu ni heti lai hian au nau pa na thona company ten an ron khola ron kalvat turin an la ti zui awa thlen nu chuan au nau pa Michael chu an managerin halo haume ka an company data a khoi boi ni om takani an file poimo chanchin bumi te bula tilikau tua halo puwa a hna tangin an ba na ngai don tlat mai Joey chu au nau pa laka thin rim mema manager chuan awan nei ani kha police ne na kan report lova alati sham an chualai chuan Joey phone call adong lea a hna thona ten ni ve thungin iron tlai le chuan bani ni ang an ron ti ve a manmo takin atlan chuak ngal Michaelan aum zui zela a bike alanung theilo zui manmo takin basa an tlan lona mundanga kalturani ti a hre chuak le bas danga an pakai lea tlai lovin a hna thona mun a thleng thei sham elevatora company CEO Geoffrey le Gerard teu nau nen han chuang hova raipuar ron lut vein Gerardan ina mai turalom tinge iron kaldu halo ti vela Jovin cholpe ulang chuan aron kal hangai lo tur halo ti ve mak hemi nu hian Joey building ti fai tura ruai tu ber direct nen anin hmuwa a hna tur lo thrilin a thok ngal mok mopa a thopui nowa aron langve chia bok in hnuaya Michael thureng chu security pakhatin alo ring hlel dewa a chanchin zot velin pon lama motor dingreng chu awa hmuwa a tlan chuasan chu vele Michael a che chuak wata building chu a fangkwal ta ni heti lai hian company CEO te kha TV a hanlo in lana a kom tu chuan han company than chak zia te soin zanina han hlothlin na shareholders tenen loman tum ti halo hria company na han thil tum bera zot ngal a fing jok Geoffrey an ram le khovel mi puitana company din an ni thu soin kauna pa tel lo hi chuan hetiang din mun hi kan thleng lowang atibok heti lai hian Joey thil ti fai chu nowa an halo be buai seka hoi kwal velin Bible chang mishing te hi nim hring ang an nia an ro puina po phul pangpa rangani ti a soi chuaka kan khovela nim hring te hi kan ei chevek to ni hi atile derekan Joey aron bia man mo tura tin company shareholders party ahun trep to thua soi nowa halo nui vara Michael kha ka ngai tu aria wani naban vele mun nuam taka hruayang che tina cha hemi nu hian party na mun tur buat sain anin sing satrana Gerard in ti thu taka lo thu arin Joey khan thim thleng tukver halo latifaya Michael haron lang hlol ho adu to thu Joey chu athila ma se ka hna kala zo hleinem tia changin anman palang che in hnuaya min lo ngak ro ativin lur hemi nu hian Joey a hna azo to thu direct awashila ma se ti fai tur dang halo po muzel a hna chan a hlo awangin lungoi lo zetin Joey chuan a chhun zoma khua thim to bok nen ain pal tu tre pa ano fe thlau palin konga kal mi pakhat azuk deng dot mai heti lai hian motor duma tangin mai korwa party na perform turanga in soite company building a hanlu thama Joey ati faizo thu direct ashil le derekan ngei om taka changin na itlai zia wangin ka shrem che ni kha anti vela Joey chuan na chu atol chhotir vetani party na hmuna Geoffrey welcome speech soin company in hlotlin na an chandan le hetiang din hun thleng tura an thorim zia te hasoya auna pa Gerard taning lutuk chuan abial nu chua puin room shana chance alo nei pui heti lai hian control room a mai korwa pani an ron lut thuta
direct le a tho puite chu kap khlum halin Joey chuan na leave control na chu duty zinga mi thitur tu chuan hakwai pa zewa Joey omna atol thangala an party na mun hall zona takading mai kor wazinga pakhat zok chu hacker zi niin company system le han data zong athunun ngal veka party na hola mai kor wadangin gas manga mipui ho chu urin an phuk mai anni ho chuan gas marks an wa veka company a na thokte ni khoshelwa anom vek nu chuan an ruah manna anga kalin mipoi mo zual chu an kai har ngal Joey tuk vera tangin awa huwa alut theibok silo hetilai hian Michael kha building a lo tlan kwalin pindan pakhata abirua athodeu hlop mai korwa ho khan company a thunei tu te chu an lo thut tlar tir thapa amalte te a in puan tir an tumani silai an phor chuak le te a ji khan an ho tu pa va bia in mipui ni khoshelwa omte kha darkarli nuwa an ron har chuak don ti soi an ho tu pa chuan an ni ho chu mipui ta na pen chuak thin ei ru le ram ei chetu te shem an ni theinan an ni na dik tak pho chuaka timol pho le thin tu activist art revolutionist an ni thu soin khovel ro hlu thing le mau ti chereu tu company te chu an do tlat thu shil amal malin zona an zot vek dona thu di kan soi chuan an chhuwa zalen don chawani zi in building a in biak pona zong alo block vek toa company ho tu te an han en dik vela CEO pakhat zok Gerard taum lo ti hre chuakin Joffrey an han zo chuan a soi du thak lova akut zung tang an ti thliaka au nau pa omna chu a hril ta ni gas marks an huam tira pom tho deuh lo pin pona tang chuan Joey halo en renga Gerard tan azuk mu chiang hle ma se a tong chuak theilova aman tu chuan a mai kor phelin Joey thopui nawa kha alo ni renga Gerard chu trolley in hall lama anor phei ta ni Joey chuan kongpuya mipuite tranpuina dilin au chia ma se a omna san emawangin tuman an hre theibok silo hola an ho tupa khan a mai kor hlipin a ming Marcus ani thu asoya shareholders ho nena hadam taka turin atia Joffreyan company poisa rukan tum nge ya ngai nawan ateu lo mai tin alua atau sia zi in company te na thodan video alo playa thing tam takitin bollo chetin reng mishing ta na hlawom an peina sa ema an na tho chuan boruak chia siamin ramsa le thingle mautan po alawom via wani an na tho that lo zia chuitu nula chu reilote a ruang charania company te thilti ni ma se suman nga mawangin police le press ma an fihlim zel Marcus chuan nula kha alo thlona athi kan phal reng lo voini hian khovel mit huwa in thilti sual to zong kha kan Darthlalang don ani dor tu in nei to lawanga engtika ma tuman an ring to ngai lowang cheu ti chuan kan na kan zawanga kan chuang cheu atia Joffrey an poisa engzat nge indu khonga in min kalsan ro an ti chuan nowa hathin rim ema zubotol lain Joffrey ka anor ta shep mai Marcasan alo pot sang vata in beng daila kan ruah man nakha shereng ro heta hian mi that tura kal kan nilo atia nowa hian ruah man na san lo nei ruin a thian tenen bom hak chi an lo kenglu tani Joey a chuan na lifa Darthlalang ti fainana an man tuial thei mu chuakin tukver a hal kang hlua kongpuyami ten an lo muta Marcus ten police an ron thleng thuai don ti an thria nawa nena tukver ti faitu chu va boi pui tura ti in an boi lai chuan Gerard pindan pakhata halo tlan lut vat nowan Joey alo mutoa ngei omzeta tong khumin Marcasan nawa aron kova
Gerard taluna khan lutin aban alo se sak an man hnu chuan nowa aron thlenga Gerard ka hlum hal mayatum Marcasan ka hril to che kha kan hlawthling trep to alo tia chuta nowa chuan an ho tu pa chu akap ta sia mai ami te athat ngala Marcas ruang chu tukvera the chuakin Gerard takeya hakap le Joey chuan na lifa Marcas ruang chu atanga asilai film khur takin alo lak sak chuta Michael aron lang thuta dama aunau pa a muthei chu alom hle pen thom an hrezuya Michael chu biruwatin nowa haron lang hlol reivak lova police an ron thlenga nowa chuan isilai met puak ro ani lo chuan kan mi shen te hi kathat vekang atia du thlan tur anei lo wangin Jowin a met puak ta kongpuya mi puimang ang an tlan dar huma police helicopter ron thlengin Jowi silayin an tin ngal chat newsa an chanchin an puang der toa nowa chuan Jowi an rin hlel zual theinan zi hnena Jowi account na company poisa million somthum pathum thun turin atini reivak lova detective Claire le ami te an ron thleng ve nga la company ho tu te kha an lo in puang ve mek bok agent ka nan Jowi profile an check na Claire alo hrila tun ma in sipaya alo tang to thina ma se apa sual mawangin aban le phani police officer pakhatin Jowi ka thei reng ani to thu aron hrila Clarin order ka pek nga cheuchu engtin ma lo ti su building a company mi le sa hreng tu tenen hian an thok ho lo mai theiani atia chuti lai chuan Jowi account a company poisa kha alut ti an lo la hmuzui officer chuan tuna kan kap hlum hal turani atilea ma se Clarin lahak ri lok turin atile Jowin Marcas ite atangin a phone bandek deka chuta achuan na leaf chu tol thutin Marcas ruang atla tha Jowi hruya hawai tang man ram police callin Claire nen anin bethei hlawa chanchin eng kim a hril ngal helicopterin akir sana Jowi chuan building a lut wat tur le aunau pa chan turin angena nowa chanchin a hril ngal police ten anhan chui chian hnu chuan nowa hi activist andram tana min pezo tak ani thina Marcas sa chanchin en vele in tunma in company lian tak tak ami tenen an lo ti chetoa tuma an that ngai lovani Clarin Marcas chu nowa tha ani ti a hretoa an mission tenun na der thonga om ti hrethiam halin nowa chu target beran nei turin agent te hril building chunga company shareholders te an lo in puang zela an mission ni khoshelova om te kha bomb jacket hak tirin nowa chu electronic device an bun tira athil bun chuan amar phu thatle thatlo hrethein nowa hathiani vai chuan second nga hnuwa an mission te bomb hak kha apuak vek donani Clarin nowa chu avabia an mission te chhuat tura ngenin nowa chuan building a bom an kam kha vek thu soin shareholders ten an thil sual ti anin puan zo huna tlema zong karon chuanga himdam taka kan chua huna an vain an zalenang atia chuti lai chuan swat team te harukin building a lu an tuma Clarin let levat turin avashil ma se nowan security camera tangin alo huve kara bom tipuakin swat team te chu an thi pha ta ni Clara thin rim mema voi khatma ka hriat lovin thu lo ti tu to su atizek police thi thu newsa an ron puanga zi in lo en rengin in thiam lo na anei tran Clarin Jowi avabia bom an kama wangin an lalu thailo thu hrila Jowin aunau pa angai to ema building a chuan lu nge yatum chuta abul loka bom an ron khai thla apua ma in building kil khata aban pheiman
Zoe clear nena tukver ron kap turin hatia inchunga alu thei nana ti ni Zoe chuan Darthlalang chu a chu chor chora ake thei mai lo reife a bei nu chuan a unau pan inchunga tangin aron tikea alut thei ta ni Michael nen hanin kwa vonga thoman hriata wangin han tlan chewat nawa chuan Zoe ala thilo ti hriain a thin rim ema zong muvat turin ami te atir ngal Zoe te unau chu generator room a an birua an ron huteu hle Zoe pakhat chu kongkhara lo tlo chilin steam pipe sa an orbeta pakhat zok Michaelan alo votlu vea a hnele bok silo Zoe silai chu vatin abulami chu akap hluma Michael soisamek tu po azuk kap hlum ve ngal midang ron langin Zoe steam pipe akapa an phu chuan misual nu chu hatre nasa hle aron tal chuak theya Zoe nen anin sual ngal rap misual nu zok chuan silaya char vata Zoe chu tinin Michaelan grenade aron the thlatamai Zoe alowin sa seng vata apua nu chuan misual nu chu perleng lopin building atang chuan atla hlum ta ni control room a om si in video te kha release turin halo peitoa Michael video an en chuan company how tu te in puanna video an tlang zar nuwa an vaya tha vek alo tum renga ji chuan hei hi kan ruah manna atel ve lo tin atlan chuak deuh thut abulami khan ron zuin akap let topa ka hlum ngei atum lai chuan Zoe aron chan man Michael nen control room an lut vata video te chu mipui hua an tlang zar main Michaelan atitop man sham Zoe nowa avabia in hlotling teu hle mai tuna chuan evidence ka kuta omto atia Michaelan hard drive line control room an chuasan Zoe clear avakhol vata imite ron lutir toro tin Michael chu building chuasan turin atia clear nena loveng thang che ati nu chuan nawa hawa belea police ten an mission te kha an chan chua theinan nawa nena aomna hashil clearin nawa chu that lo turin ami te cha athi chuan building apuak dar vek don ti ashiat wangani Zoe nawa zui tu pakhat le so takin alo thata police te khan hol ron thleng to in misual ho chu an kap hluma bom te chu ol sam takin an su thei mai lo heti lai hian Zoe midang pakhat athat lea nawa chi adam to pistolina tin rana nawa ron che chuak thutin container hruya athun chuan Zoe hadeng dota anin sual ngal Zoe chu leya athe thal thuaya nawa chuan pistola tinin hard drive kha min pevat ro atikur pura Zoe kakol reng lo halo ti ve thung chuta nawa chuan in ka hluma tuma Zoe chevatin asilai avei thak saka ashiat lovin nawa device bun kha alak sap nawa chu tlo thlutopin building atang chuan atla trepa nawa chuan ichak lo kan thivek don atia device kha abana ala omemo hati wangani Zoe device chu entirin alo bun mana nawa ron lon le tum chu alo tlo sia building atang chuan atla hlum ta ni an mission te chuan him takin building an chuasan hloma clearin Zoe ron panin Michael a that thu a hrilte tea hard drive kha adil zui Zoe kakol reng lo tiin do ta hrila dollar million som thum pathum hi chu ka nei theyang tiro an ti vela clearin ipek let leangai tiin hakal san Zoe le aunau pa chu hanin kwa vonga Michaelan hard drive aron phor chuak ni liam nu chuan company how tu te in puanna video kha internet a hadar chiam maya news le social media a anlar le